Hanang ba shalong lani ha kajalahi barakawai. Anumdon ka nukundu ka jaka ka bakam jabo ka bakam sma. Like na ka marten lani ka jaka tenyot ka badon hapo maulai moyong. Kani ka jaka ka lang jing ijli yaki paima na ka jala ba kam juru. Jing sma ikong yaki paima ki bawan na sabar ka jala. Ni mata kani ka jaka tenyot ka don skoi pat ka jing e bakata kalong na ka incinerator lani ka jaka thang yaki jabo jaban ki bami na ki hospital. Kum ka RTI ka blayo da kasang National Neutral People's Federation la ong baya ka ni ka incinerator labu klam ka no ka jinyo jingbet ani ka NOC ne kishnang ka badan marjan jong ka martan lani na ka maulai town dorbar kinung ram ka sang ha ka jaka na bikila patai khobor mata ka sni shlang press club kli thu ba amtang ba ka ni ka jaka thang ye kinyut lani ki jabo mami na hostel kam chim layo ka NOC hinrei ka long ru ka jingma ka ba khrau ye ki pa namar amtep kumno la pun kam ia kini ke incinerator hakila but ba tekne yang bikin kendon ki belabu deka an jaka sam ajar khat rio Ini kami kalau banyak keren halor arti ki bentar kata kami di ka RTI ka bangyo dapo joka Silong Municipal Board bat nanigrem banyak keren ka ba ya dai bat kemarten ila ju yo I bagi kemau hiro kila don kisang barang hakipor banguswa ki bele keren pangtai kajing thut de sing la nomor kajing kata nomor balai kajing slei la de kajing bun palat unyut baki berat angtai ka marten ka baju slei sidin ba penjebo ka marian ti kajing ya kran jungi hakani ka orpat kadai ka benta amdai hakani ka general west la badong la kajing berat jabo ndrai ka bangi kwa banyak kran kalong halor ka biomedical waste nomor balai katkum ka ba ngilap ba hakte kabadai ka jaka berat nyut mo ya ba na baro kasor Silong I julum I kinyut na kiyeng is embat na baro ki benta ki dukan na yo na no baro saudong na kasor Silong kilum ki berat hangtai kata kare ka baro ngitip dan re ke na kaseng jungi kalong ba hak jingi lam jong u president ba jungi Andreas Songandre tengila file ka RTI ba haka jian ilap ba ki install ru ya ketika incinerator hatai nak pan dispose ya kini ki biomedical waste de ke ka bedai ba kini ka banta ngani thu fi ba ki install ya katai hang tai khlem da yo kono ka jingbet la ne khlem don ki proper document nglaban ong ma de nakreng jungi ngi sok persya ni de kidon hani manta ki RTI ai public secretary jungi pen I pen syah ro ni kata kalong bangyo na po jong ka municipal bedai nimdon kono ka certificate lani ke NOC lani wat ya ka public hearing ru ki khamna ru nila ya kran ru katugan ki rang bash no nangta na po ba marjan bat ka marten bat ki ong bangi khamyo jing tips phang gani dari man por ki ju ajing tip baik ke bedai bat ka journalist kumno ban penerjam lani kumno bakin berat kumno bakin ai kumta de dari ke bedai bakani ki ong bakin khamyo jing tip bat kumju ngilapan ha ni da ka RTI ru ba kipen pau hiru bakim gon kata ka NOC naka maulai tahun baru kunjuk menditang ki sinong ki pamarjan bak ka marten ka RTI asun as baki kom baki state maki hantu ba asun as ke pai treat tambangin lap yang tangi kwa ika PE kata kimna PE kata re kata one thing kum tang ja wes mta ka tuch to tingin ong ini medical wes naki na ka pile up 75 kilometers kanu ni medical facility tanto kan pile up kita kinyut berkhoi if kades ma bujing bakla ka jing jing train to because they have to be kihap rukom you should be very kalau long precise hak long yo rukom pan bai transport ikiru tentang ibu untuk kan put atau jing pang sa ka nyam ru kalau very hazardous iki ya ka environment bai ka ko kyak cepat bawa ka ka diagram kaya thu ipi kat nu kilo kat natan ni ki kami ni pa ni kata ni apa ni kata specific any because ke gini kita kan biochemical manual ga biomedical manual ga 2016 ko ong bagi habu every documents every records bagi bread kan bagi dispose kun ro kimna it disclose ki kata you don't have the paperwork because they every receipts on the one truck ki truck ki hapi ro hoi kata ro we have to have a register for everything. It should be by the books. And then ipan nga taro kimna disclose ya kata ka documents. kabamut makanigim kitri kam ke kamlong kat kum kamanol bog chukra ile Ka kung bangilam mangi kalong taken. Bagi kwa mangi tip kan because they have to, especially gini you have to go through protocol bakin. Bakal abo ka government India
baka government ng Meghalaya ada sacrifice ka help pan man ya ka 1022 atau manual yang biomedical waste they have go through that he can kumantap ru gin after burning ru kumantap na ki aspects kadan na kadan ka to ka ban tap ban you ya kan you should be specified under those manuals and we want to see bag KPI na kata kadan am katakan because matang tang berat ru kumha kata to ka asu and kum tang ru should be very specified long ba on tang to ba kibo bo islam ya kan ru because every 48 hours you have plan every 48 hours means dapat abon barang kan every clinic every medical tunggu dispensaries every hospital should be kept data tunggu